van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai Office of the Kuki Inpi Southwest Cedar Hills Apex Body of Kuki Tribe KISWSH Office Veitum Khulen 795113 Hilchitna date 30 January 2026 Kanguya Pat Songpi Kizotmat na lamhlong aki hong tai ti a lungno pha hodinga Hilchitna nomchu tu tadi in lamthla na the ahinai poiti hi hechi divin dei sa ahi Veitum Khulen le Songpi lamkawang athangmi pi te dingel nan chen khompi hoto ki he thim to na zalin lamthla the ahi koimangan se lawa mi lungboi na the thu dom le le a the thang le le ho akipa chapon mabana hitabang ho hi ibol lo divin het sa ahi chule nam mi pi te henga tip na nom chu ahi le lampi thu ahi official ta KISWSH in thupon abol tailo adang ita san lo divin het sa ahi Department of Information and Publicity Kuki Inpi Southwest Cedar Hills breaking news janhi ni kho a thu so kimu ina seina phachi sa a ukrul a Punjab National Bank PNB a Kroll 18.85 anaki chomchu NIA in NSC NIM te ngona charge sheet file anapi khumtan hi janhi ni kho a thu so ki mochun aseina Tingnopal district mona agalman cha anaki mandu e ati date 29 January 2026 ni kho chun security force hon Tingnopal district Tingnopal PS hopsunga taraw lamkhai gam kaya pumpi thumle IED khat hand grenade thum chule walkie talkie set khat charger pumin anamandu uvi ekiti chule Tingnopal district more PS hopsunga yango bungkho a security force hon Indo Myanmar border pillar 72 to 73, IED thum anamat do ochu boilo helin anapo ke sa ovetin thuso chun asegi Chasat ko ki hal hla kani lei ki su se lobu ki hal hla chule lampi ahin tin kit na banova mundina beri bera abolo lampi a blockade abol hole ke songlung in nga ahin hal hla kin ho chu evet to chena ingela ahile NSC NIM lamkai ho ana holum na ho het kham kham ho chu ithing noi lamkai hole ukeng ne te lamkai ho ki ho na ho ingaya avela igel kitle ukeng ne te hin lungthim thu ta anei u ahi het do the ahi NSCNIM control na noiya so ke u ahi wanga tu chung thil so amaho noiya so ngen ahin ake mo saun ZUF kamson friction a lo tabong NSCNIM galut kin homina ZUF ke mangcha in thil zo se ahin bol un ahi chomkhat laya NPO UNC CSO public langa mo po ho zo se ki ho khoma meeting abol bol zingo ahi ki heto so ke u ahi tai ake ho chai gam u tam zong ke hello ahi asung langa NSC NIM ho hi Manipur a tribe zo se le CSO public UNC lamkai ho zo se hi NSC NIM control na noya so ke iwa hi muiwa hunga chu ukrul pumpi le senapati pumpi a welcome abol so ke ule hedo jing the ahi tai noilanga tamenglong zalengrong army ho bo in welcome abol lo u ahi to chung thil so zo se hi NSC NIM control na gamngen ahi ZUFK IM galun homina na to imazo se ki bol hi ho bol ngen hi ti chu kichi sel hi tai meeting abol bol uwa ki patna ki hedo so ke hi tai IDP ho zo se hi mi phalo a hi pun IDP ho la azong Kuki dem IDP kit a hi ve lungdon ta hi ta ve may to ke holding popular government joining ativa so inzong Manipur intergati asaina patna IDP ho zong lungthla na anei u hi tai IDP ho ako na thu ki haza chu heti a chu a hi dingle IDP hon IDP interest given tup ding tiu hi akya haza a hle exchange of enclave or special autonomous region where Manipur state survives because intergati chu so hon akai zu a hitan may inzong forever war abol ngap chat a hin chen khom ding chu ha support a hitai tin a se ive amahon a se be nawa we IDPs will think what to do with our properties politics a hi ki khoto na umlo a hin hi chu lam kai hon a support ki zingovi ative justice le humanitarian issue ho achoma se ding hi lampi hong ho ako u hiding ham separate police to be required from PPL
from our SAR, including our minor tribes, rule of law, no guns in SAR, CF to ensure. Hiti hin to so abol ovin ahi, thalam huili news. Office of the Committee on Tribal Unity, Kotu, Sadar Hills, Kangpopi District Administrative Office, Kangui 795129, motto Be Strong and Courage. Kotu condolence chule mipi henga hlang sapna wangsit umta thulut kimudung zuyin zanhi nisim somthum January 2026 jingka chun namsunga dinga id umta sopi zangkhulen kipgen Eli Solomon son of Paulet Kipgen Bongbal village in date 29 January 2026 janlam chun wangsit umta in aduti pu onamun ke thangnum pos a azan joldo na akona kithodo zo talovin eina mollem santave heading khachu amahin 2025 a kipana chu scrap typhoid na anaya anaki zanjing lai hi ahin wangsit umta ale vai gate a thulut mu ahi wangin ama vuilim na hi date 30 January 2026 janhi ni khochun nithla alam ni dan khatlam veljun area mipi zo sile district sunga mipi adal thei chanin anadalovin ahi ta chapa salamon vuilim na a anapang area ho leikot area hingjang area saitu area sapormeina area modbung area mipi hole lamkai zo se namthopal a anapang ahi ze in tole thamtam zongle martile symmetry mona program lohlingta in anachi hla apivin ahi Department of Information and Publicity Committee on Tribal Unity Kotu Head sa thupon CBSC akona kol kimudung zuin Kuki candidates koy tabang CC4 Center preference anakoi hon application login nikibol divin infal to aizol ahilo le kohima nangman SS na bol thei namuna nikibol chi idingin head sa ahive General Headquarter list awang CC4 choose dosin aizol muna aki edit pitai Center umlaw na khat CC4 iki choose dihi head na tha samji hiteyinte avela enabol kita law divin head sa na hung kineye SD Department of Education KSO General Headquarter Apex KSO date 30 January 2026 ni ho a Congress Party MPCC Mipi 10 Aizol khopi a lungoi lo na lamzui na anane yuve lungthai lo na ho chu lengpui gam Indian Air Force te koma zo do dinga omze India gam sunga Christian te sugen theina a umjingji chule MGNREZA min khelle chidan thlongpi ki kalgut zia thlungdam love sa na alam thlong ki zot na anane yuvin hi tukum mar sungka a galzam mi sangsom liwal chenlut sa akit dinga Manipur government in doile tupnei ahung thlungding nisim somthum lekhat March 2026 ka sunghin galzam mi sangsom li hopma in kon sangsom wal a in mun alo mun chiwa chenlut sa akit in government in doile tup akineyetin Manipur Chief Secretary Punit Kumar in date 29 January 2026 ni khochun aseye to chanhin gazam mi sangsom le sangup le zangawal resettle akibol tai ati resettlement hi amachal nading in gale to laya in kisuse ho sa ado kin nadingin Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYZ noiya in sang sagiwal sengsona kibol hi ati chule gazam ho mun chum a resettlement achal tha na theding in government in dangka cross zakhatle somni lali zong aki hom do tai ati resettlement ki bol hi patet cha a achal tha na theding in chief secretary makai na chule senior officials ho pannan state level committee in vetsuina akineze ati nidin thuso daily news MNREZA subeding kiti hi mi vai cha ho keng to chut pha a nei na ahi by El Haukip Rahul Thusay anangayo hite MNREZA skimin atup penchu ahile India gam sunga khut na to a kiwa ate koi hizong le MNREZA ni khotha rit noiya nim zo a kilohi ibolo hil diu hi ahi hichi skim hi Congress Party le UPA sim do ahin aki gondan le atup dan khachu hichi skim hi central government lampanga patna thu anei loading control zong abol thei loading village council ten thu anei zo dingu ahi hichi skim se ahin kumsom sunga mi tamta 271 million hilpin gen theina le vai chat na ako na dindo na a anei u ahi
COVID-19 phatlaya zongchu khutna tong low ball mi 80% tabang anachom hingin ahi Narendra Modi in MNREZA chungcha nga Lok Sabha a hiti hin asegi MNREZA hi na lo sapnaw het jingna sulang tu thilkhat hi ati tu a Modin embani kitopi na a hichi MNREZA skim hi sumang ding agot ahin migen thevai chaho chanle moding ho mi ho sa ho khutna het lut te ding agot hitai tu hin Central BJP government hin Central Bovin mo poda henlang zakhat la a 40% hi state in kipi henlang kimo po hen atin BJP state government hon 40% sum paisa hi na pilo hil diwa hi MNREZA hi amin ahial zivin gandhi zi hi asel mangki got u hi na tong mi te gen the ha sa ta ta ho chan bo hi Narendra Modi hin adu cha na chu thla ding agot hi tai hichi a lim ki mo cheng se hi lungset a ovi Kuki MLA som hole simbupi amit sa akitipa chu ahive amho hin meeting anei khom jiwin solution wang a umji poi ibola lungsit a ummi kiti ham itile khowei 2027 February ahilo le March ting le athanei naw beiding ahitan koiman song avela ahlando kilo diu ahitai o he adha ahita ve Manipur MLA election hi khowei 2027 February ahilo le March hiding ahitan phachi dungzuya BJP thanei na zong hongbei intin Congress hon vai ahin hopkit diu ahitai BJP aha lai se a Kuki chaten zong upai inai lo diu ahi Sisipur a Prime Minister pa hungachun BJP MLA hon minute nga se kimo piding atiu chu reject a kibol pi tai ahi wanga tu a popular government sim na dingin guthimin alung lut le jengove thlangphonga lunglut dingla mipi akichakit uvin ahi wanga join tai tai ding hi plan asim kit diu gincha da ume popular government ahin join popo ule gamdanga jam dingin kiguma sataw hite 2027 MLA election tingle amaho chengsi wang hi bye bye forever and ever amen kitiding ahitai tu lai ta hin UN Women Meeting UN Headquarters New York a achi hla jing lai ta hi to hlona kahur thlenga US a umpi nemhoi hling gen daughter of Pulet Lam Kipgen President KNA Burma in Manipur Myanmar le Bangladesh boina ji a ho Kuki no me ho kithana le gen thei ha sat na ho UN a sampong dinga pan ala lai ta hi mai thei e sante chun Manipur ke thei ponte Chin Kuki narco terrorist hon Manipur gam ke khajong asu ke thei lo diu a hi tin asanga simin mi pi lamthlonga kizot infal tol pi sunga ho chun anasamuve Manipur hu do ding ti thupi mangcha a kizot na COCOMI makai na a ki gong ki bol Manipur kanba khongcha 2026 achun Manipur a cheng nam chom choma ko ni mi pi phabet min jong pan anala ovin a hi tuni a infal khopi a meite kizot hon slogan asap u anangai khomu hiti Chin Kuki narco terrorist aha sei hle ovi hoilaya hiu ham koiman la Chin Kuki narco terrorist kiti ho chu kimu khalo apau do se ule asai jing ke uvi date 31 January 2026 tuni ni kho athu so chu COCOMI go na noiya Mipikijotna na so la do na dinga IDP ho inlam kile na ding chule highway ho a lamhla na thei dinga kilol na kine date 31 January 2026 ni kho chun infal khopi a coordinating committee on Manipur integrity COCOMI makai na in mipi asang aza Manipur kanba khongchat thupi mangcha in Manipur gamtum ke thei loading a hi tin kizotna anane yuvi hichi kizotna achun mipi hon anoya banghin kilolna anane yuvi akhatna a agang thei pena sola adoding so min pu a Kuki thingnoi hon anop nop ki bol sa hi agang thei pena su thingding chule action la ding a hi ative ani na Manipur boina hi zatle nam ke ka asunga ki boina a hi ti a India government in propaganda ane hi agang thei pena anga adingobin nge enazong anane yuvi chule zatle nam ke ka ki boina ahi ti a mipi right ho ki su chaw na hon zong hi akin thei pe na nga adingin anase yuve athum na a IDP hodinga policy phate cha a simding ama inlam che a kile sa ading IDP ho gel ko na nei puma kho sa na nei puma bolding chule abit na diwa phate cha a ven bidding ahi ali na Chin Kuki narco terrorist ho cross border terror activities ho nga sa ading ama ho cross border network su set pi ding chule dan kala infrastructure ho zo se su umang ding ahi anga na constitution noiya mipi rights ho chule vai podinga
umsa chule akin theipe na transparency le accountability a umna governance simdo ding agupna a Manipur gam tumle kiwai po na kipum khatna territorial and administrative integrity ben bidding Manipur mi zo si democratic rights ho chule bible dinga mipi dei than ho India government in aza bolding a hi a TV asagi nan NRC a hi lo le hitabanga to ogon ho Manipur a kichipi na dinga India government in phalna pe ding agu a hongchau lut ho het do a mat do a hi na dinga zong anangi ovi agit na national highway ho a Manipur mi zo si Zalenta a lamhla na theina dingin ngongkai lawa lamhla na theina dingin Indian government in panlahen a TV Nitin Thuso Daily News that 31 January 2026 El Haukip Supreme Court of India chun anti-conversion law chungcha nga petition angai to kit dingin February that 3 2027 na phat anaka ason kitai hichi petition hi Citizens for Justice and Peace den anapi ludu ahi that 31 January 2026 zanhi ni kho chun spice ten to so abol nawa ama sa pena dingin Manipur khopi a infal a service ana GPD vin apong do ove to kum February ni simsom apana infala pat Kolkata chule Guwahati le Mumbai chana nitina Boeing 737 aircraft mangcha service a GP kit dingin zong ase yuve hichipan la na hi state in Gamsung state lin zo hoto ha sata a akichot mat na ho asu be na ding a hi hichi service hi Manipur boina hongkho se na pa na thilhung ki gong pen chu a hitai Thuso hichanchin akichai tai thuso abana anangai khom ki dingin kahin lem chi uvi thuso hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed